Woi. Sawah meni gede nih mantap ya mah. Eta sawah meni apa? Dia orang seberat buron up gerak. Teu taneunan can rata. Aculna we. Cing balik maculna. Terus. Woi, saya mau koi. Yes. Langkahkan. Anak kemana? Ikan itu, nah nulai. Oh iya, nyeri di balon. Tadi kunaon? Tadi udah. Diulah. Tadi mana kunaon? Udah gunung boga rambutan. Atuh udah mana mau? Entong pauk. Allah mengatakan, si barang siapa yang mau bakal dilaknat. Makan tong mau deui, kena ajab kan mana? Aing lapar kita penting sadar waduk. Atuh mana? Jangan naon ngadar waduk. Pak itu nyeri beuting. Dar teh sangu. Lain rambutan sih. Sangu mah geus. Kanan. Saya isukan naon mau di awas ya. Bejakeun jadi laknat jadi lentah. Ya yang dilaknat jadi lentah. Atuh tong pauk. Mau bae siapa? Mau naon mah tadi? Rambutan. Rambutan lagi. Hiji. Dah ya. Biar maruradon enggak tah. Kumane? Betul lapar euy. Tisu kandar arua ini. Pare can jara di can jadi sangu. Up aja. Upnya. Lapar. Ayo gerang nih. Ayo, woi, ayo. Naik. Urang naik. Tangtungan. Ya, Mas. Urang mah salat lawe. Mandi heula. Salat atuh. Salat. Woi, nu mau. Woi, eta gerang aing. Aci, aya numpukan laki. Dari kelak. Dari mana kunaon? Lapar betul candahar yuk, candahar. Namun candahar mata. Banar pare, mana rek dharma ka imah jug. Rek da saboboko ge hayang sok. Kalem aya ikan bakar, laukku mantap eta mah. Odok-odok. Bener ya mah, namun lapar tah ka imah jug. Nyokotan cing loba. Tong puak pauk. Sok sia, tong puak yang dilaknat jadi lentah. Alim. Ampun. Tah.
kumargi asar urang natepan heula yuk. Yuk mandi heula natepan. Ayo tuh pok-pok geus dilak-lak. Susukan awas si pok-pok ka Iman. Bae. Mana itu? Ita. Oh, ieu. Itu jero. Mana itu? Yuk. Kurang mah moy. Dingin ke sikat dia. Baik Lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang. Hujan dan panas bukanlah halangan, laut, gunung, hutan tempat bermainnya. Kaca lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi. Barudak euy. Oi. Weh, si Hanif jeung Sabi ka mana? Oi, si Hanif teh malaban ayam tah. Mun teu salama sahabat teh nyelodong. Pan erek bulan puasa. Nah, ayo we, ayeuna mah urang salat ti heula we lah. Yuk. Yo. Dulu aja yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Orang sholat keberang deh. La ilaha illallah. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Masa gue sudu mah? Iya atuh dong. Ayo orang baca surat Anas. Sadaqallahul adzim. Orang ngawitan soalnya maraban ayam can beres. Iya.
Usuk, dapatkanlah jajarannya. Dapatkan. Jangan komat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya salat, wala qad qamatus shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mabuk, tukang mencuri, tukang maling, tukang cabul, tukang tikung. Jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu tiang agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Rabbuna lakul bihubik amwada al-mustafa sayyidil mursalin. Perasaan dilihat-lihat, kalian semua pada garantem ya? Iya dong. Kan udah sholat. Iya, udah sholat.